Igitondo ciza kuri mwese aho muherereye mwe bukeye mukomeze kumererwa neza ndetse namwe abari nijoro tubifurije ibihe byiza no gukomeza kumererwa neza. Murakaza neza hano kuri Kabara TV1 urubuga rwanyu rubageza amakuru y'ukuri. Turi mu gitondo cya none kuwa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa 12 2025 muri studio za Kabara TV1. Kuko maze kubimenyera nge tugiye kubana nitwa Nkomezi James, tukaba tubageza amakuru y'ibibera mu gihugu cyacu ca Kongo ndetse no hirya no hino mu karere. Ariko datinze reka tubabwire ingingo z'ingenzi. Minembwe, Bogobogo, Indondo ya Bijombo ndetse na Rurambo babyutsa amahoro. Uvira naho ejo ku cyumweru habaye inama y'igitaraganya y'abayobozi bakuru ba FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Sange imirwano ikaze hagati ya Wazalendo na FARDC, abaturage bavuga ko hapfuye abantu benshi. AFC MRDP twirwaneho yafasha agace ka Bwegera. Tudatinze reka turambure aya makuru, ariko kandi bidatinze reka tubibutse ko mwanakanda subscribe kuri Kabara TV1 kugira ngo muzajye mukomeza kubona amakuru agezweho. Reka rero duhere mu karere ka Minembwe ho muri Haut Plateau. Abaturage mu mihanda itandukanye babyutse neza, hakaba hatekanye ndetse n'amarembo yose amadubu akaba ari maso kubw'umutekano w'abaturage, dore ko muri uku kwezi gusoza umwaka hakunze kurangwa ibitero byinshi aho mayimayi ziba zishaka kunyaga inka. Ariko kuri ubu umutekano tukaba tuwizeye bitewe nuko akenshi aho usanga abungeri b'inka baragirira habadahanye umwanya cyangwa se intera naho amadubu ndetse n'intare za Sarambwe ziba ziherereye. Bivuze ko baba bari mu karere cyangwa se muri eneo zicunzwe n'abasore birwanaho. Reka tudatinze twerekeze mu karere ka Bibogobogo, nako kameze neza dore ko nubwo kakiri mu maboko ya leta ya Kinshasa ariko kakaba nako gatekanye, nta mutekano muke ukarangwamo, abantu bameze neza kandi imirimo ya buri munsi irakogwa nk'ibisanzwe. Akarere k'Indondo ya Bijombo, amakuru agera kuri Kabara TV1 aravuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zibarizwa mu cyo hagati ndetse n'Indondo ya Uvira kuri ubu batangiye kwimura ibirindiro bahunga imirwano ikomeye iri kubera mu kibaya cy'umugezi wa Rusizi. Izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi zikaba zitinya ko umujyi wa Uvira uramutse ufashwe n'ihuriro rya FC M23 MRDP twirwaneho byagorana ko zabona inzira izisubiza mu gihugu cabo. Tubibutse ko izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi zagiye zambaye uruhu rw'intama ubwo zazamukaga imisozi y'Umurenge, ariko nyuma zirarwiyambura ziyereka abanyamurenge uruhande zibarizwamo. Nyuma yaho zagiye zigaragara mu bikorwa byo gutera MRDP twirwaneho mu birindiro byabo cyangwa se mu bice bya Rugezi, Mikenke n'ahandi. Ziza no kugaragara mu bikorwa byo guhohotera abaturage, zikabakubita, bamwe bibaviramo no kubura ubuzima, gufunga amayira yerekeza mu masoko ngo abaturage bicwe n'inzara, gufunga abaturage bagiye mu masoko guhaha ndetse n'ibindi bikorwa by'urugomo bidakwiriye kuranga ingabo zabigize umwuga cyangwa se zatojwe igisirikare. Amakuru agira kuri Kabara TV1 avuga ko ejo mu mugoroba ingabo nyinshi z'abarundi zagaragaye ziri kumanuka zerekeza Uvira ku bwinshi zihunga imirindi y'intare n'amadubu. Reka tubabwire yuko izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi zagiye zigaragara mu bikorwa bibi byatumye abantu benshi bazibazaho, bakibaza uburyo ingabo z'igihugu cy'u Burundi zishobora kuza ku butaka bwa Kongo ndetse zigakomeza gutoteza abenegihugu, ahubwo bumva ko zishaka kwerekana nkaho abo benegihugu atari abenegihugu ahubwo hadakwiriye kuba kuri ubwo butaka. Ukabona basa nkaho ari bo bafite impamvu igaragaza ko icyabazanye aricyo kigomba gushingirwaho cyangwa se kumvikana nkaho ari bo bari mu kuri. Ese muribuka amasaha bagiye baha MRDP twirwaneho yo kuba bavuye muri Mikenke ndetse no mu bindi bice bya Minembwe? Inkoni imwe ibabaza bakubitiwe mu Rwitsankuku yahise bahamiriza ko bibeshye ku madubu ndetse n'intare za Sarambwe. Kugeza icyo gihe bahise bacogora basa nk'abagabanyije umurego. Ni nyuma yaho ibo bibonaga ko bageze ku bihumbi 14 bakiyumvisha ko byanze bikunze bafite imbaraga, ariko mu by'ukuri ntabwo ubwinshi ari bwo burwana, ahubwo strategy z'igisirikare nizo zirwana. Tudatinzaho reka twerekeze muri Sange, imirwano ikaze hagati ya Wazalendo
na FARDC, abaturage bavuga ko hari impfu nyinshi zabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru. Sanga hari ejo ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2025 masaha y'umugoroba, amakuru aturuka mu baturage bo mu gace ka Sange mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko habaye imirwano ikaze yahuje Wazalendo n'ingabo za leta arizo FARDC. Abatuye muri aka gace batangaza ko ayo makimbirane yaturutse ku kudahuza hagati y'impande zombi, aho bivugwa ko Wazalendo bangaga ko ingabo za FARDC zisubira inyuma. Amakuru akomeza avuga ko Wazalendo basabaga FARDC ibintu bibiri gusa: gushyira hasi intwaro cyangwa gusubira ku murongo w'intambara cyangwa se urugamba, bakareka guhunga berekeza Uvira. Ayo makimbirane yakurikiwe n'amasasu menshi n'akavuyo kari ku mpande zombi, aho impande zombi ziri gushinjana kuba barateye amabombe 3 yahitanye umubare mwinshi w'abaturage mu isoko, ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi nyinshi zihatakariza ubuzima. Nubwo umubare ntarengwa utaratangazwa ku mugaragaro w'abahitanywe n'ibyo bisasu byatewe, abaturage bo bavuga ko imibare y'abapfuye ari myinshi cyane ku buryo hari n'amashusho atavugwa mu buryo bworoshye kubera ubukana bw'ibyabaye. Gusa hari andi makuru avuga ko hamaze kumenyekana umubare w'abaguye muri uko gushyamirana. Amakuru akavuga ko ari abantu bagera kuri 36 n'abandi benshi bakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro muri Hopital General. Ibi bigaragaza uburemere bw'imvururu ziri hagati y'ingabo z'igihugu n'abarwanyi bafatanyije ari bo Wazalendo, nyuma yaho bakunze kugaragara mu bushyamirane hagati yabo ubwabo. Kugeza ubu nta rwego rwa leta ruratangaza itangazo ryemeza cyangwa rinyomoza rihakana ayo makuru y'ibyabaye muri Sange. Umunsi w'ejo ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2025, AFC M23 bare MRDP twirwaneho yafashe centre ya Bwegera ho muri teritware ya Uvira. Mu gitondo cyo ku cyumweru, umutwe wa AFC M23 MRDP twirwaneho watangaje ko wigaruriye agace ka Bwegera kari muri sheferi ya Bafuliru muri teritware ya Uvira mu ntara ya Sud Kivu. Abaturage bo mu nkengero z'aka gace bemeza ko ejo rero ku cyumweru ari bwo Bwegera yigaruriwe n'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho nyuma y'imirwano ikomeye yahabereye mu masaha y'amanywa. Amakuru yibanze avuga ko ingabo za leta FARDC n'abambari bazo ari ingabo z'u Burundi na Wazalendo zasubijwe inyuma zikomeza zigana Sange. Kugeza ubu nta tangazo ryemewe ryatanzwe na FARDC ku cyabaye muri ako gace, ariko abaturage bavuga ko ihungabana n'ubwoba bikiri byinshi, cyane cyane ku miryango yahisemo guhungira mu bice bya Sange, Kiriba no mu misozi ya Remera. Ibi bibaye mu gihe ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugaragaramo ubwiyongere bw'imirwano iri mu masantere ari ku muhanda numero 5 mu kibaya cya Rusizi werekeza mu mujyi wa Uvira. Tukiri muri teritwari ya Uvira, ejo ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2025, amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira aravuga ko habaye inama ya gisirikare y'igitaraganya yihariye yahuje abayobozi bakuru b'ingabo za FARDC, iz'u Burundi ndetse n'abahagarariye Wazalendo. Iyo nama yabereye mu mujyi wa Uvira ku munsi wo ku cyumweru ejo hashize. Abitabiriye inama bafashe icyemezo gikomeye cyo kwimura icyicaro gikuru cy'imiyoborere y'ibikorwa bya gisirikare kive mu mujyi wa Uvira kimurirwe Makobora ho mu majyepfo y'uyu mujyi wa Uvira. Ni icyemezo cyafashwe hagamijwe guhosha ibitero bishobora kubera mu bice by'imbere mu mujyi, hagamijwe kurinda abaturage n'imitungo yabo mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera muri aka karere. Abayobozi b'izo ngabo bavuga ko kwimurira ibikorwa bya gisirikare kure yahatuwe ari uburyo bwo kwirinda imirwano ishobora guteza umutekano muke n'impfu nyinshi z'abaturage b'abasivile, cyane muri ibi bihe by'intambara ikomeje kubera mu kibaya no mu misozi yegereye umujyi wa Uvira. Kugeza ubu inzego z'umutekano z'ihuriro rya leta ya Kinshasa n'abambari bayo zikomeje kotswa igitutu n'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho, nyuma yaho ikomeje kubohora no gufata ibice byinshi bya teritwari ya Uvira ndetse no gusatira umujyi w'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ari wo witwa Uvira. Reka rero tubifurize umunsi mwiza. Mwari kumwe na Nkomezi James, tubibutsa gukomeza gukora subscribe, like na comment kuri Kabara TV1. Turakagaruka.